uReloaded uKabhadiya womfazi waseThekwini eDurban. Into enemali ngicela ukukutshela ukuthi indawo lezi ezinhle egudlulwandle, indawo zotshwala, indawo zobumnandi, zonke le indawo lezi zisegameni lakhe. Angisayiphathi ke amahotela, ama-restaurant. uKabhadiya womfazi uphethe imali. Kona konke lo mcebo lawo anawo, unendawo yobumnandi club ekuyiyona emngenisela imali yangempela. Le ndawo le iyagcwala, abantu bayadilika beqhamuka le koGoli, beqhamuka ko-Cape Town, bafuna ukuzospenda imali yabo endaweni yaKabhadiya uReloaded. Kahle kahle itheku lonke lisezandleni zikaReloaded, uliphethe so. Mase kuthi ke le kunamaphoyisa ke ama-hawks afuna ikhanda likaReloaded, afuna ukuthi abone uReloaded behind the bars. Lama hawks lawo asebenza ubusuku nemini trying ukuthi bathole uReloaded ukuze bathole ikhanda lakhe aboshwe. Lapho uReloaded yazi man uyidlela ilife nge-teaspoon. Ngicela ukukutshela meka hamba kuReloaded kuba neconvoy yezimoto ezimgadile. Umthola ukuthi wena lapho phakathi uyidlela usikilidi wakhe nje, akana stress, urelaxile vele. Mangabe ufuna ukumbulala kunzima kabi because komele udlule kuma security akhe amaningi kakhulu. Ngicela ukuntshela ukuthi uKobus okuyena ke owumphathi kule case ukuthi ufuna kuboshwa uReloaded, kuyena oleader i-team yama-hawks okuboshwa kwaReloaded. Ubusy usebenzela kwiplani lokuthi ufuna ukumchitha uReloaded. Abiza imeeting esheshayo. Emeetingini yakhe ke kuma fellow hawks wakhe anemeeting nawo, uyabatshela ukuthi hayi bafethu sesizame konke emabhukwini uReloaded yonke into yakhe iclean, uyakwazi ukwenza iclean business lo mfazi, akashintsho nesports, ayikho indlela esingamcupha ngayo ngokwamabhuku. Seke manje sekumele sihambe off books. Kuthiwa umuntu okhohlakele ukuze umbambe kumele ukhohlakale nayo. Mina ngicabanga ukuthi kuzomela sithole umfazi omuhle kwilevel eReloaded ofana naye, afika vule the same place eceleni kwaReloaded, indawo efana nekaReloaded, enza umsebenzi owenziwa uReloaded, abe close noReloaded lo mfazi. Avelana aphenduleke uMiss Pretorius athi phela lo muntu loyo uzoChina uzofitha ncamashi kulomsebenzi lo Kobus ofuna ukuthi awenze. Hake uzoChina ke naye eyintombi ezithembayo yasho ukuthi ya ngingangena nje ngithi khaxaxa, nginganisiza ukuthi simbambe uReloaded, sekuyisikhathi sokuthi uReloaded abanjwe. Sethani club, sethani office, nami ngithengeleni ama-taxi, nami ngithengeleni amahotela, nami ngizameleni iconvoy yami engizothi mengihamba ngihambe njengoReloaded, angitrust, abone ukuthi sikwi-same league sabafazi abafanayo. 3 weeks later yonke into bisimi ngomumo. Wafika uzoChina elandelwa iconvoy, naye elandelwa iconvoy yakhe la ngaphakathi uhamba uyayitshela, uyabona ukuthi inkunzi malanga yahodoba yesigebengu, umfazi onemali kakhulu. uReloaded ezwa ukuthi sekukhona esinye isikhondla esifana naye esumakhelwane nje siseduze naye, wathumela izinkabi zakhe washo ukuthi ngitshelela ukuthi ngicela ukumbona for coffee. Hake bahlangana ke uReloaded nozoChina, kuyaxoxwa vele osomabhizinisi abanemali, akekho intimidate omunye, wonke umuntu is staying on their lane. Yabona nje kwahlala kukhulunywa imali, kukhulunywa ibhizinisi. Vele uzoChina uze ngomqondo ke uyihlakaniphele ke vele ngoba usebenzela ama-hawks. Yabona njengoba babhizi bayaxoxa, they are getting to know each other. Khona la phakathi esitolo secoffee akhona amanye ama-hawks akhona la phakathi ahamba nozoChina, ashaye ngathi nje abantu abayithengela icoffee nabo ba-researchela into zabo, omunye uyatrade laphayana nje, babhizi ngathi nje basebenza omunye umsebenzi, kanti bona balalele iy'ndaba zikazoChina naye uReloaded. They are trying ukuthi bamfunde umqondo uReloaded, bambone ukuthi is she getting comfortable around uzoChina or what.
vele uZuchina kusesiqalile ke naye istory sakhe useyasebenza ithaveni yakhe is up and running yabona nje yonke into ikwi-level yabo abantu bayamthanda people they are coming in kwindawo yakhe kwi-club yakhe I mean sengithi ithaveni kwi-club yakhe and she's doing the thing yabona hake useqalile ke usehwebelana no Reloaded sebethole ukuthi they are getting along useqalile usehwebelana no Reloaded kanti uphethe ama drugs onyaka useqalile ke manje ufaka ama drugs wakhe eclubini kaZuchina and uZuchina doesn't have a problem with that angisho ngitshelela ukuthi they are going off books so they are getting along yabona nje seqaliwe naseThekwini abantu sebeyabhala ngaye ama blogger aseyabloga ngabo ukuthi yo abafazi abanepower yabo women in power abafazi abenza izinto zenzeke sebebhala emaphepheni nje yabona nje labantu ukuthi ba close they are in business nento yabi siyathandeka ukuthi hey man inhle lento mangabo babes bengabukelani phansi babes beyibamba man beyibamba iqine beyibamba ishise bewuthanda umsebenzi bayasimotivate nje nezingane seyimotivatekile uyabona nje uReloaded and Zuchina nje sebe in thing yabona kuthi ngelinye ilanga ke uReloaded comfortable no Zuchina uReloaded akhulume kuZuchina Zuchina lalela lana ngine order eqhamuka le phesheya it's a very big order order lika 50 million lashukela so ngizocela ukuthi sihlangane phakathi kuleli order lashukela sihlangane phakathi 50-50 and then sizolifaka kweyakhe iClub nami ngilifaka kweyami iClub mase nje sinikeza nabafana yabo balimashisi hayike zivumelana inkunzi malanga zivumelana ukuthi wow hayike sizoceba ke mfethu because we'll make a lot maybe we'll make 100 million from lel order or we'll make 150 million we'll make a lot from this order hayivumelana inkunzi malanga kusethwa ama date ukuthi lizofika nini ipayment ke imali ziqulelwe ke ziqulwe ngezikhwama kuyokhokhwa le mali ikhokhweke le mali hayike seyikhulumile ke inkunzi malanga seyilinde usuku la ekuzofika khona loshukela ngicela ukukutshela ukuthi wathi nje mangabe ufika ushukela amaphoyisa ama-hawks agcwala yonke indawo ukwehlikwa aqathaka ngama helicopter kwenzakalani ayike Reloaded you are under arrest for ukushushumbisa ama drugs udilika jeleke ukushushumbisa ama drugs amangaka waboshwa uReloaded just like that Zuchina wajabula ukuthi umsebenzi wakhe ufezekile umsebenzi kade ufuna wenzekile niyadlala ke mangabe nicabanga ukuthi indaba iyaphela indaba imayiqala umndeni wakaZulu ubuvivile ushisa be ufuna ukuyokhipha udadewabo igazi labo uReloaded ejele yila kwangena khona ke le imathane lezi ekumtsetserebhana senior nomtsetserebhana junior kanye noNtiromsa ucabanga usizosebenza nalamaphara thina ucabanga ukuthi iwona lamaphara lawa azosiza ukuthi sikhiphe udadewethu ejele iwo kanye ke lamaphara lawa amathile owabukela phansi ekuwona azosikhiphela uReloaded ejele niyabona amaphoyisa lawa enithi nina nicabanga ukwadablisha le gebe ngicabanga ukuthi nizoyidablisha angeze ngikhiphe uReloaded ejele sidinga le imathane lezi ukuthi kube izona ezisizayo ukuthi sikhiphe igazi lethu lapha yana ejele ngoba likhi igazi loZulu latholakala lilele ejele lathola udilika jele because judging by the look of things kuyomela ukuthi uReloaded ahlezi ebhacile ebaleka ngalendlela lenifuna ngayo ila kwafika khona ke uMqwayizi Osindisiwe la kwaqala khona ku-action o-serious Buzz SA to all social media platforms episode 2 na ke uyalandela actually let me just say part 2 uyalandela iyolala ibonene ke ku part 2 ungakhohlwa ukuthi ushare nje our content so that abantu bazobona ngayo uphinde usifollowishe on our social media Buzz SA usifollowishe nje man just give us love Buzz SA siyanthanda kakhulu.